Perezida Paul Kagame ari mu bakada ba FPR inkotanyi bifashishijwe mu gukusanya amakuru yashyizwe muri raporo ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Iyi raporo y'amapaje asaga 600 yiswe jenoside yagaragariraga buri wese uruhare rwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Yerekana ko iki gihugu ntacyo cyakoze ngo gihagarike jenoside, nyamara hari amakuru yerekana ko hacurwaga umugambi wo kurimbura abatutsi. Mu 2017 nibwo u Rwanda rwasabye Robert F. Mize n'ikigo cy'abanyamategeko Levi Firestone Mize LLP gikorera Washington DC gukora iperereza ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu ikorwa ry'iyi raporo hifashishijwe inyandiko zitandukanye n'ibiganiro byatanzwe n'abatangabuhamya 230 barimo na Perezida Paul Kagame n'abandi bakada ba FPR inkotanyi, abakoraga muri Loni, abahoze muri FDLR, abashakashatsi n'abandi. Raporo y'u Rwanda yibanze ku bihe byo kuva mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihe yakorwaga ndetse na nyuma yayo. Igaragaza uburyo mbere ya jenoside wari Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand yari inshuti y'akadasohoka ya Perezida Juvenal Habyarimana. Mu bufasha Mitterrand yahaye Habyarimana harimo n'ubwatanzwe hagamijwe guca intege ingabo za FPR inkotanyi zari zitangiye urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye mu Kwakira mu 1990 ziyobowe n'abari biganjemo abafashije Yoweri Kaguta Museveni kugera ku butegetsi bwa Uganda, ndetse bari bafite amapeta akomeye muri NRA igisirikare cya Uganda nyuma y'intsinzi ya Museveni mu 1986. Raporo y'u Rwanda yerekana ko mbere y'uko FPR tangiza urugamba, Museveni yari azi ko ari umugambi w'impunzi z'abanyarwanda bashakaga gutaha, abaca intege aboherereza kwiga mu bihugu bitandukanye. Paul Kagame wari umuyobozi wungirije ushinzwe ubutasi mu ngabo za Uganda yoherejwe muri Amerika muri United States Army Command and General Staff College muri Kansas. Aha yavuye nyuma yo kuraswa kwa Fred Gisa Rwigema wari uyoboye ingabo za RPA mu rugamba rwo kubohora igihugu. Kagame yavuze ko yibuka kubwo Perezida Museveni yamenyaga iby'urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangijwe yahise arakara. Amakuru y'icyo gitero cyagabwe na FPR inkotanyi Museveni yayabonye hari New York, aho na Habyarimana yari ari mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye bari bitabiriye. Icyo gihe Museveni yahise amusangiza ayo makuru y'icyo gitero asa n'umuburira. Habyarimana yabanje gusa naho ibyo ntacyo bimubwiye, aguma New York indi minsi 2 nyuma yo kumenyeshwa iby'igitero cyagabwe. Amakuru ku guterwa ku Rwanda yaracicikanye mu bayobozi ba Afurika bari bitabiriye iriya nama ya Loni, benshi batunguwe no kumubona we na Museveni muri icyo gikorwa nubwo mu bihugu byabo havugwaga ibitero by'inyeshyamba. Nyuma byaje kugaragara ko Habyarimana yavuganye na Museveni mu gihe kirenga isaha, ariko amubwira ko atazi iby'icyo gitero ndetse ntacyo yabikoraho, ariko ntiyamwizeye. Colonel René Galini wari umukuru w'ishami ry'ubutwererane mu bya gisirikare hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda yabonaga neza iby'icyo gikorwa byategurwaga agendeye ku makuru y'ubutasi. Twigiye imbere ho gato, tariki ya 4 Mata mu 1991 mwibara wa Colonel Galini yasobanuye ko inkungu Ubufaransa bwahaga u Rwanda ituma abategetsi bumva ko bashyigikiwe n'igihugu cy'igihangange bigatuma batsimbarara mu butagondwa bwabo. U Rwanda ruri mu bihugu byafashwaga cyane n'Ubufaransa ndetse bwari bumaze kuruha miliyoni 4.5 z'amadolari ya Amerika mu mwaka wa 1989. Mu ruzinduko yaherukaga mi Paris, Mitterrand yemereye Habyarimana miliyoni 25.5 z'amafaranga y'u Rwanda yo gufasha u Rwanda gutangiza televiziyo y'igihugu, ndetse aramwemerera impano y'indege Falcon 50 ifite agaciro ka miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika yo gusimbura iyo yari yarahawe na Perezida w'Ubufaransa George Pompidou mu 1974. Habyarimana wari ucuritse n'Ubufaransa yakomeje gushaka inkunga yo guca intege FPR inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Muri iyi raporo Kagame avuga ko nyuma yo gutangira urugamba rwo kubohora igihugu, Museveni yamurakariye. Ati yambwiye ko twatangira urugamba atabizi, none isi yose iri kumwuka inabi. Kagame yavuze ko yamwiseguyeho, hanamubwira ko ahubwo bakeneye ubufasha bwe. Ibi byatumye Kagame abonana na Museveni inshuro nyinshi hagati y'1990 ariko rimwe na rimwe akamuhakanira amubwira ko bamuteje ibibazo byinshi. Yarakomeje aravuga ati nihanganiraga buri gitutsi nkamubwira nti urakoze, ariko se wadufasha, dukeneye iki na kiriya. Kagame yavuze ko inshuro nyinshi Museveni yemereye FPR ibikoresho nk'intwaro n'amasasu, ariko bikarangirira mu magambo gusa ku buryo baje kwirwanaho bashaka uburyo butandukanye babonamo intwaro, imiti n'ibindi nkenerwa ku rugamba. Yunzemo ati ariko kubijyanye no kurwana twarwanya urugamba rwacu. Agaragaza uburyo Museveni atigeze abafasha bigaragara mu rugamba. Urugamba rwa FPR inkotanyi rwihutishije cyane amasezerano y'amahoro yarusha hagati ya guverinoma y'u Rwanda na FPR. Muri iyo mishyikirano Ubufaransa bwashyigikiye leta ya Habyarimana, ndetse umwe mu bajyanama ba Perezida Mitterrand wabigizemo uruhare ni Paul Didjou.
Mwibaro yo muri Kanama 1991 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Casimir Bizimungu yandikiye Perezida Habyarimana yamumenyesheje ko yabonanye na Paul Diju amwizeza ko nta mpungenge leta ikwiye kugira ko Ubufaransa bubashyigikiye muri byose. Muri Nzeri mu 1991 Paul Diju yabonanye n'intumwa za FPR zari zatumwe i Paris ziyobowe na Paul Kagame azihanangiriza ko nubwo ari abahanga mu mirwano bakaba barota kuzagera i Kigali ku ngufu ko bazasanga imiryango yabo iba mu Rwanda yararimbuwe. Paul Diju yarafite intego yo kwerekana ko ibikorwa by'Ubufaransa mu Rwanda nta ruhande bihengamiyeho ndetse ko Ubufaransa ari inshuti ya buri wese udasize inyuma na FPR Inkotanyi. Nyuma y'inama bagiranye, Diju yabwiye Ambasaderi Martre ko Kagame yanyuzwe no kwakirwa muri Minisiteri ndetse akaba yiteguye kwakira ikizakorwa n'Ubufaransa mu gushaka umuti w'ikibazo. Ubusabe bwa Diju watangaga inama kuri FPR yo guhagarika urugamba ntabwo yabwumvikanyeho na Kagame kuko we ibi atabikozwaga. Kagame yaragize ati: Diju yakomeje kuvuga ko tugomba guhagarika ku Rwanda. Namusobanuye ko hari impamvu turi ku Rwanda kandi tugomba kuyibonera umuti. Cyari ikiganiro gishyushye ariko mbere yo gusoza inama yararakaye. Mu bisubizo natangaga yamfashe nk'umuntu wabwirwaga ntiyumve ndetse utarahaga agaciro ibyo yansabaga gukora. Diju wumvaga amagambo atabwiyeheye yasaritswe n'uburakara abwira Kagame ati: twumva ko muri abarwanyi beza, numva ko mutekereza ko muzagenda mukagera muri Kigali ariko nubwo mwahagera ntimuzasanga y'abantu banyu, abavandimwe banyu bose ntimuzababona. Amagambo ya Diju yari nka gihamya ko abayobozi b'Ubufaransa babonaga ubwicanyi bwibasiraga abatutsi ku butegetsi bwa Habyarimana by'umwihariko nyuma yo gutera kwa FPR Inkotanyi. Muri urwo ruzinduko Kagame yahuye n'akaga kugeza ubwo mu gitondo cy'umunsi umwe abapolisi bambaye impuzankano bamugosewe n'itsinda bari kumwe muri Hilton Hotel kuri Avenue Cifre hafi ya Tour Eiffel mu mujyi wa Paris. Mu kuba ari iyo nkuru Kagame yaragize ati: bantunze imbunda ndetse barimo basakuza bati haguruka haguruka. Kagame yasobanuye ko bari Paris ku butumire bwemewe kuko bari baje mu biganiro bigamije gushakira umuti ibibazo byariho byanabaye imbarutso y'intambara. Gusa abapolisi babirenzeho babashinja abari bahagarariye FPR kuba mu mutwe w'iterabwoba. Icyo gihe bafashe Kagame na Emmanuel Ndahiro babafungira muri gereza iri ku cyicaro cy'urwego rushinzwe iperereza ku gihugu mu gashami gashinzwe kurwanya iterabwoba. Diju yaje kuvuga ko intumwa za FPR zafatanywe amavarisi yuzuyemo amafaranga bahita bafatwa bitamenyeshejwe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Polisi yafunze intumwa za FPR kugeza saa 2 z'umugoroba barekurwa nta kindi gisobanuro gitanzwe cyangwa ngo basabwe imbabazi ku byabaye. Yaba Diju cyangwa Jean Christophe Mitterrand umuhungu wa François Mitterrand wari ushinzwe Afrika nta waganiriye na Kagame ku byabaye. Ubwo yabazwaga n'ikinyamakuru cyo mu Faransa Le Figaro niba abari babatumiye batari babamenyesheje, Kagame yasubije ko bari babimenyeshejwe. Raporo y'u Rwanda ku ruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi yerekanye ko na nyuma yo guhagarikwa kwayo iki gihugu cyagize uruhare mu gukomeza guhishira ukuri kw'ibyabaye no gukingira ikibaba bayagizemo uruhare. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Biruta Vincent ko 19 Mata uyu mwaka wa 2021 ubwo u Rwanda rwamurikaga iyi raporo yarwo yavuze ko hari ibikorwa byinshi byakomeje kudindiza umubano w'ibihugu byombi. Yakomoje ku birego by'umucamanza Jean-Louis Bruguière mu 2006 wavuze ko abayobozi ba FPR ari bo bahanuye indege ya Habyarimana. Yagaragaje ko ibyo byatumye u Rwanda rutakaza umwanya rubyirukankamo mu gihe bitari ngombwa. Raporo ivuga ko nubwo ibi birego byateshejwe agaciro bitakuyeho icyasha byateje. Iragira iti: kugeza mu 2006 imyaka 14 mbere yuko iperereza rifungwa kubera kubura ibimenyetso yari imaze kugaragaza FPR nk'ababikoze. Inagerageza kumvikanisha impamvu ubutegetsi bwa Mitterrand hagati y'U1990 n'U1994 bwakoreshaga ingabo zabwo mu kubuza FPR gufata ubutegetsi i Kigali. Raporo y'u Rwanda yasohotse nyuma y'uko kuwa 26 Werurwe 2021 Ufaransa nabwo bwashyize hanze raporo yitiriwe Declaire yerekanye ko iki gihugu cyagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni intambwe abasesenguzi berekanye ko itanga icyizere mu cyerekezo gishya cy'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa nyuma y'imyaka myinshi ibihugu birebana hayingwe. Ndagushimiye cyane ko warunkurikiye muri aya makuru, namakuru akugeraho binyuze kuri isi mu ncamake, naho ngiye uyakugezaho nitwa Abraham Uwimana. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo nandi makuru yacu ataha n'ibindi biganiro byacu bijye bitabikugeraho nta gutinda. Murakoze, ngira amahoro y'Imana.